Ekibiina ky'abantu abakuzire ekirikumanywa nka Ankole Old Persons Foundation kyagiraho omukoro gw'okubwabugana na munonga omu disitulikiti eya Kazo, kandi omukoro ogu gwaba aha kanisa ya Kazo Church of Uganda omu Compassion Hall. Omunyeshengyero omukazi owa disitulikiti ya Kazo Honorable Jennifer Muheesi nasiima aba Ankole Old Persons Foundation ahabw'okuteekateeka aha muntu mukuru. Honorable Jennifer najya okurugirira ahari experience yaine nk'oku yarebereire abazaire be akabarwaza namanya buri kintu kyona ekirikusaasa omuntu omukuru kandi n'ekyarikurabamu. Jennifer najya ngu naza kwehayo n'oku arikubaasa kwona okureeba ngu abagurusi n'abakaikuru ba Kazo baguma baine entaasya hamwe n'amagara marungi. Aha mukoro ogwo habaho kwigura ofiisi erikuza kuyamba aha kuraguza endwara ezirimu nka pressure, cancer hamwe n'ezindi, kandi bareeba ngu batunga n'obujanjabi baitu Honorable Jennifer Muheesi yabapangiza ofiisi egyo okumara omwaka ogwona, kandi yagaruka yabahereza sente ezirikuhingana na miliyoni 2 z'okubayambaho omu kuba nibakora emirimo yaabo.
nawe w'abantu kandi ujye kandi kuma wewe unapotea wanakuelewa kwa nini unaona kuongea hiyo bila kuongea mbali kati ndio kwa kulia kembe omukyala Jore Kajara tumwine kandi owatandikire ekibiina eki agira ngu ekintu eki akakitandika hawe experience nawe yaine kandi yahereza ekyokureeberaho kyokureeberera kandi akarwaza ishezaara okumara emyaka erengire 20. Owishemwe Jore ashoborera ku ekintu eki nakikora ahabw'okukunda abantu abakuru baitu tariho ekindi ekimuri enyuma nk'oku abantu barikuteekateeka. All persons chairperson kazo all protocol observed mwena mahama chala omutirisa lyanyu n'abakiri mu izina lya Mukama. Amazina uwishimwe Jore Kajara tumwine kandi mwana w'abagurusi n'ababirigi. Amina. Nyagaruka kuco simaranga munonga abo kutandika ekibiina kya all persons. Okutuka ekiteekateeko n'okutamukora n'embabazi z'abantu. Kandi kugira ngo kikaguzaho nabone imbabazi sonye no guterana aho ngaro abana nitumana ganje kureka n'amani gatanga yenda kusima munonga kanga kuwitu aho kati n'iki tombo n'icyaza kumara imyaka yeje kikuru munonga ubutwiri kandi kufatana kaje abari all persons ukatana katuye experience aho kandi kagaza abakozi banje bakagura kataza y'imyaka 20 class namurebera indwara z'abanyarwanda zikazabe y'abashaji kugira ngo prostate amisho mwene w'umutunga kandi baza kandi impression ashikari okapanye y'amisho na prostate kandi nabazi kontrolinga nanga kamujere babazi akakoya mbinya kugana n'indi ahamwe babasana nera kana ngakura cyangwa kandi kura process y'abahunda n'ubutangwe kokana ngo atigana n'akajara akamanya n'uko kwaza na kanisha yatakirikana ndiyawe gatero so muyambo baranga boshiyo cyane kuri bayero amina na cyo boranga ayotere kubali ngaso kuri zamani kuna atakira kore all persons kama politician hata kama kisezi bakatenda batege hakuna kate akore all persons ndio politics bagenda kwenda kwenda kwezi basa cyane kanisa rero bakitamuba cyo kwakira na sekutore cyo cyitagera na kuzi komenya ndio kuhanza ngwaka ngwaka nikora akayesu akese kanisa apokuya ya kese karoza wanareba atunya kuona kwa orukura abagurusi mu district ya Kazo Reverend Kosia asima abantu ahabw'okutandika ekibiina ekyo kandi nagira ngu kiine ekimuyambire ahakigereiremu. eby'abagurusi n'abakaikuru omutwakise emyaka 6 gavumenti ekurwaho n'amangu gy'amukiwulire gyekyo wa district bwokusombanka kulonda sente bakugira ngu iwe tokukwasa kwekuza akuba olubanka nakuta omuntu ine entigana omuntu ine enguzi kinaana kwonka nibagambira ngu olubanka nakuta banka nakuta kimanyisa omuntu otakiine sente bona mulyabo amasi ndiekwisu mulyabo olabajya nyo kintu mworo kerezi bagambira bati nyo kintu mworo kati mpya kwa mworo abo kuba umworo oteine kyakina ekyeine inenzilanje ziyawo nemuzanje ziyawo nemukuzanje ziyawo inenzilizaramu nonye kwemworo mugambanga no wewe abakusitwalire kuwagira ngo icyo tuyabagaiga nakutandika sako kutemwe sente uwawanaka kukuza loni ate
icyo mutasagoye cy'abantu barakiriye na manager mwati twara sokoze kuri mafiyeni niba wanaza kutwara atangura kwizo monezeze ateke pia sponsor muja kwetwara ngo tuzaje rero gatse ko mukayi umsamu wen kwaji kura nimabake muyigure akamusi mutandike mubikamu mujorore nayejengereka nayeborore ora no kakata para kutakura kuza ngwana zikizaba kusi izindebe nakakazireba wende zirebe zukunga nayeje atabojeje ataboje wewe kora abazunanye kuziwara obono magomo mutakampara itasa kwete eyanje twara kamulikiyaho izakambana neza kuza urangagaye n'ibyo byanje hariya itwara sente zasa etomatu wapi ekyakabiri n'okugenda ebakweta ekinakwesere okuyishana obukutera bakisira bakayitwa mu makagabo akwati bakine mani okwekolera mbwenu bazomu kagabo tulakwasa kutayayira abandi mbwenu bazomu makagabo bazamu osanga tayizano omukusorera kwesejeye osanga kwesejeye abakulisewo omulimo guho n'okukwesejera azogwa mamani azogwanya kuka azogwa mugenge oyereka kumanya mweresoro nanga wazogwa mutayayira ebiro bibiri bisatu nogarwa mamani kandi abazunguru bagira wokusekera emyaka anyagaya bweno zunga kikubotera okwegogwanya omukaiko gwawe mbere nindireba omukoro ogu gwahikwamu abembezi ba district ya Kazo bebembere chairman wa district Reverend Mugisha Katugunda hamwe n'abandi bebembezi. Reverend Katugunda we najumirira eminyeto abo kwiha obushoborozi abagurisi hamwe n'abakayikuru abayikorera ibintu byabo kandi nagira ngo eki nicyo kireetera endwara zirimu nka pressure, shukari hamwe na stress ebiri kutahirira abantu bakuru. Abana
ahabareke idoma kandi mutakwezwa kweba kwongera kura reka yawe ko inabana ina kushiku no batwaso so wewe ndio tupapa kuna boga mteka tetea ndio bataki zo kuna sana hivi zo shemeza abantu bakuze ukoshirwa bakaza imana kandi ukongera hariya ngo abapapa bandikira bagusigaye bariho benshi kandi tutabishyize muri rubiri ikamenya uko tufana transformation ni icyo twibona ni icyo mutwe ni icyo mutuma bavanyije ni icyo mu ngaro abikore kandi icyo mpaka mpamvu ni transformation trekije ko tunabere ko tunere ndetse kasaro mishemo sakutanga icyo gacuna jona kuri babato transform no akoshora nonga udine mu mutano kandi abana ko transformation ebiti kumama icyo mu kintu cyabo cyabya bamakanye cyane ndagambara cyo yesu okunyamira cyane n'amagara y'Yesu bino magwaro bino mashoro bino sakara kubera bigambe kabinji y'amagwaro kwa memba wa tuna magara ministry mu rero nawe kitaka Tanzania kitako niramu ambassador wushi kwa murayo wa kutakaria moja kasamuka ekakala haleluya alikuwa kutapesa ya sababu tima ngome mbaya ya kugowe kwa korana na wale ndio jamaa wanakuja kubeba hezi nyingi subscribe process na maana kiweka kukulia kutoka katana sababu hayo kwa alisema mbaya ejo kama yanaona kwa ngana mabara amana pesa ya sababu kuja mbele kulia wala kulia abuskoa ukakurasa intensi kukwenda kamera ichamwe ninakushimura leo kuna ngana kuna watu kama hivi yeye ya kuwewe nasima una leo nasima kwa kando ni leo wasiki nasima kuna katika madao yeye tukutume na wanayuka kwa Bwana mwenye ndio akapata Mungu hata baba Mungu inakasema mwana anachukua na nibashoko kujeza kile asindirele kangala ile akashika akachira Mungu kiaje akashoma akabara kwa na kama kwa na yashaka awa kazo unisime na kushika yaka musima mchao awadhiro kuishi sababu mchao wishi ya ni kwa kati sio sibaraka kutirizi tunyaki kiona waya abanya kama kwa kwa mwenye wasi na mkao na wana wasi kwa huyu tunataka hiyo wale mtego kwa hapa kama kile ukije ule ile kila watu wao ndio kwa ile kila watu sisi wagonga government ya president Zimbi hapo kama shirika kubwa kwa hiyo ndi rashia kwa kulala sakafu ni sawa tu gawano kasee ambapo sawa kasee nisi ukoje na ni mama kabe kwa aha mukoro ogu abaho okukeberwa amaisho hamwe n'ezindi ndwara ezirikuteganisa abantu bakuru kandi n'okutunga obujanjabi aha wa Christ Media TV nshirabutse.